televizijním magazinu, ktorý budeme emitovať na nedzeľu, u prílohoch z poljoprivredi bude slova o žitu na vojvođanskih poljoh i o možljivosťoch vývozu vojvođanskih vínoh do Evropskej uniji. Budeme emitovať príloh o označovanju Međunarodnog dňa materinskog jazika u ruskim keresture u školi Petro Kuzmjak. Uvidíte zvid z peršoho okrugloho stola z troch planovanih na temu EU integraciji i pitanje nacionalnih menšinoh u Serbiji, kotri organizuje Centar za regionalizam za spotrimovku Hans Seidel fondaciji. Budeme emitovať i príloh o trecim zakončujúcim stretnúcu školjaroh uramikoh projekta Karpatski paraleli o interkulturalnim dijalogu mladih z rumunskej, slovatskej, serbskej i ruskej zajednici, u kotrim učestvuju gimnazijalci iz Keresturskej školi. Televizijni magazin na nedzeľu na 20 hodin.